April 1915. London. Iza zatvorenih vrata diplomate 4 velike sile prekrajaju mapu Europe. Ne mapu poraženog neprijatelja, mapu saveznika. Saveznika čiji vojnici te iste nedelje ginu na frontu koji niko od ovih ljudi za stolom nikada nije video. 9 mjeseci ranije, Austro-Ugarska je napala Srbiju uverena da će sve biti gotovo za nekoliko nedelja. Umjesto toga, Srbija ih je porazila na Ceru pa ponovo na Kolubari. Do proleća 1915. srpska vojska i dalje stoji iscrpljena, poluglada, odevena u šta god može da nađe, ali nesalomljena. Dok ta vojska drži front, ljudi koji odlučuju o njenoj budućnosti uopšte nisu Srbi. Problem koji Antanta pokušava da reši zove se Italija. Formalno vezana ugovorom za Austro-Ugarsku i Njemačku pre rata, Italija je 1914. ostala neutralna, a sada su Britanija, Francuska i Rusija spremne da ponude gotovo sve, samo da kupe njenu vojsku za svoju stranu. Cena je ogromna. Trst, Južni Tirol, Istra, veći deo Dalmatinske obale, Austro-Ugarska teritorija, ali dom stotinama hiljada Hrvata i Slovenaca, koje niko nije pitao šta žele. 26. aprila 1915. sporazum je potpisan. Italija se obavezuje da će stupiti u rat u roku od mjesec dana, ali postoji komplikacija. Ista ta obala koja je upravo dodeljena Italiji jeste obala koju Srbija i Crna Gora odavno smatraju svojim prirodnim izlazom na more. Zato isti tajni ugovor dodaje i drugu klauzulu, naknadu, da bi se Beograd i Cetinje umirili. Na papiru Srbiji i Crnoj Gori obećani su Bosna i Hercegovina, Srem, Bačka i deo Slavonije, sve severno od Save i Dunava, deo Jadranske obale od rta Planka kod Trogira, pa sve do reke Drim u severnoj Albaniji, Split, poluostrvo Pelješac, Dubrovnik, Kotor, Bar, Ulcinj i sama severna Albanija, uključujući malo pristanište San Giovanni di Medua, danas poznato kao Šenđin. Makedonija je namjerno izostavljena s tog spiska. U isto to vrijeme, Antanta potajno obećava tu istu teritoriju Bugarskoj, pokušavajući da kupi i njenu vojsku. Na papiru, ovo je mapa mnogo veće Srbije, ono što će pojedini istoričari kasnije nazvati nacrtom Velike Srbije. A u Beogradu niko od toga nije video ništa, ni u aprilu, ni u maju. Srbija nikada nije bila potpisnica. Nikada nije ni pozvana za taj sto. Njena sopstvena vlada saznaje šta je odlučeno o njenoj sopstvenoj budućnosti tek u avgustu 1915. putem diplomatske note, mjesecima pošto je mastilo već osušeno. Tu zapravo počinje prava priča, jer kada Nikola Pašić konačno pročita uslove, on u tome ne vidi poklon, vidi zamku. Još u decembru 1914. dok se Srbija još uvijek borila za život na Kolubari, Narodna skupština u Nišu usvojila je deklaraciju. Po prvi put je Srbija javno rekla za šta se zapravo bori. Ne samo za oslobođenje Srba, za oslobođenje i ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca, jednog naroda u 3 plemena, u jedinstvenu zajedničku državu. Londonski ugovor traži od Srbije da se toga odrekne. Uzmi Bosnu, uzmi Bačku, uzmi obalu i ćutke prihvati da stotine hiljada Hrvata i Slovenaca u Istri i Severnoj Dalmaciji zauvek ostanu pod italijanskom vlašću. Pašićeva vlada nikada ništa formalno ne potpisuje odbacujući sporazum, jer nikada ništa nije ni imala da potpiše. Umjesto toga nastavlja da sarađuje sa Jugoslovenskim odborom, grupom hrvatskih i slovenačkih emigranata koji zastupaju sasvim drugačiju mapu Balkana. Onu u kojoj njihovi narodi nisu predmet cenkanja, već ravnopravni partneri. To partnerstvo donosi Krfsku deklaraciju 1917. Mnogo bližu onome što će se stvarno dogoditi 1918. Londonski ugovor nikada ne postaje stvarnost, bar ne onakva kakvom su je zamislili njegovi tvorci. Do trenutka kada se Austro-Ugarska konačno raspadne, uz pomoć srpskog proboja Solunskog fronta, u septembru 1918. mapa koja nastaje nije uvećana Srbija stisnuta italijanskom teritorijom. To je nešto sasvim drugo. Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca. Godine 1915. četvorica predstavnika velikih sila sedeli su u jednoj prostoriji u Londonu i crtali granice Balkana bez jednog Srbina, Hrvata ili Slovenca za stolom.
Na kraju ništa od toga nije opstalo.